Ingdeng Sirkep Kheroni Sangbadik Sanstha Amahang Kethek arni Katalon pon. Howraghat LA along keparlo pondet apot ongdung arat ningduk chepaklang pon. Lun lama barim chethan chimum padopon. Kardom beta life pen elisami rupjali disopi non betang ton pen arjupon exena. Nijang karbi along Kheroni Higher Secondary School along Sangbadik Sanstha asong ningkan Sirkep Amahang Kethek keparlo arani Katalon pon. Mai chengche aprang ada porpai troxy pen song alama Kheroni Sangbadik Sanstha maipu alok barman borbora reading pen pangjar ponsi kalitang pharangke tumapan kachikimo padopon bangso song amang Kethek Katalon ponalo drugs kichu ington ponangji dapen arta kabe pen pinan kedo piso ken ingtonangji pu athe pn ponsi chopa luhi sarpo arideng atuma longpen jumesen lapen akenang sot alam hai hui kachethan padopon Mayalong Chetongdun Aluhiatum Kemanando Bimre Principal Hawaipur Higher Secondary School Dhoniram Dera Principal Kheroni Higher Secondary School Himanto Kumar Medhi Harsing Phura Rongasar Ramsing Phangcho Rodeswar Bhokoilial Lapen Pinang an Rongasar Lapen Self-Help Group Asongatum Chetongdun Si Mesen Pen Mai Pajut Ponlong West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar reports. ইতিমধ্যে আমি আজি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি কৰি সমাপ্ত কৰিছোঁ যে আমাৰ খেৰণী সাংবাদিক সন্থাৰ নৱমতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ আৰু উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি পুৱাই আমি ফ্লেগ হোইষ্ট কৰিলোঁ মই নিজে সভাপতি ফ্লেগ হোইষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত স্মৃতি দৰ্পণ তাৰপিছত বিশেষকৈ এখন সভা আয়োজন কৰিছিলোঁ খেৰণী সাংবাদিক সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যি আজি সমাজৰ ব্যাধি ৰূপে চিহ্নিত হোৱা ড্ৰাগছ আৰু আপোনাৰ বাল্য বিবাহৰ ওপৰত আমি এখন সভা বুলি ক'লে সভাৰ লগত আমি যি এৱাৰনেছ কেম্প সজাগতা সভা এটা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এই সজাগতা সভাত মুখ্য অতিথিৰ লগতে আমি যি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ নিৰ্দিষ্ট বক্তা সমল ব্যক্তি হেমানন্দ গিমৰে ছাৰ হাৱৈপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যি অধ্যক্ষ তেখেতে উপস্থিত আছিলে আৰু আমাৰ লগতে হেমন্ত কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ শিক্ষক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ শিক্ষক তেখেতে উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতসকলে ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ালে আৰু তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া ভাষণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক নিশ্চয় এটা দিশ নিৰ্ণয় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত আজি আমাৰ খেৰণী অঞ্চলৰ বহুসকল লোক উপস্থিত আছিলে লগতে বিশেষকৈ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছিলে আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত মহামাৰী যি দুবিধ আছে ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ ইয়াক আমি ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মই আহ্বান জনাওঁ যে যি ড্ৰাগছৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই সদায় আঁতৰি থাকক আৰু পাৰিলে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এটা ভাল গতিত লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভাল দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে প্ৰথমে মোৰ ঘৰখন মই ঠিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই সমাজৰ অন্যান্য কাৰ্যবিলাক কৰিব পাৰিম গতিকে প্ৰথমে মই মোৰ ফালৰ পৰা এটাই মই আহ্বান জনাওঁ যে প্ৰথমে নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰি লওক ঘৰখন ঠিক কৰাৰ পিছতে আমি সমাজৰ কাম কৰিম তেনেকুৱা এটা মনোবাঞ্ছাৰে বা আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু পদক্ষেপত খেৰণী সাংবাদিক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ nonhetjong dilimitation ahut kohora chandrosing rongpi rongpen chenglok rongpho arat keparlo pondet aputhak ningduk chepaklang pon kohora chandrosing rongpi open stage along mai padoponsi kohora arat atumke ajara saile claim sita boka jante bokchet lapen joychet Howraghat an pondet pulote kisung thetanji athe Howraghat ke Halloween laso jok kasik sak thetan posi radatum ningje ponrinti lasi KACCM Dr. Tuliram Rongkhang Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin KAC Education EM Richard Togbiya Tumben Bangso Puthak Sai Kedeng Ponji Aphan Hadagaradatum Chuning Ripon Hanbuk Apen Birta Life Apperanke Robinson Killing Report कि हैंग अलम ठेकला पहन लो जेनिली तुम हलवा कोहरा रंग तारा पेन चिंथोंग तक बिंगले पथारा रात पेन से पिनी नांगली तुम हनंग हैंग लो
nang ki hang nang ko kalam theke la puhen lo nonhetjong ili tum han la legislative assembly anghoi Kethek la bang solong ili tuma homosti ta poridun lok la so posinang ki hang iklo la pen ni li tum bang ke mane soni alam pen lo pini ki hang bang ke isi bang ke ninga rong alam ta dolo isi bang ke ning ko alam ta dolo ninga rong alam bang ke la hen lo ni li tum karbiang long aphan isi legislative assembly asit anghoi nang kiwan pithe ka pot ni li ram rongkhang sar pen la langli tum hanta ni li churu par piglo sit isina wan pithek pot bonsi tami ningduk alam bang ke la hen lo je ni li tum Puana din pe nili tum ke bukajan ele long se do dun bom lo pe nili tum te bok het son si ladak pen thek dam long pe nili tum ajat akam long se tame te bok het ma si nili tum joy dam ke bonsi ta non nili tum phana bang ke nadak dolamura pen lapu krem kro baguri anda nili tum han bang ke Howraghat ele long si nangpaludun chokpo pusi arjulong la so po si nili tum bang ke pini bang ke ningduk chepaklang lo athema nili tum ladak arat bang ke nili tum ke kiduk arat kajironga arat bang kiduk arat nili tum chongda chotelo pen si nili tum chuklem chodam la sojok nili tum la ana ki hilu ki nang li tum le mathaik den noje transportation pusita nili tum ko ane kiduk non bukaja nili tum bang ke direct gari longlok po nili tum ani siwet angbong sitame nili tum le rock pen pini hemle nang choi ji pusita on li tum subdivision sitame circle office sitame siluni jan si do masinili tum bai nona ko ke joidam ke son si thek dam long monsi tami nili tum han non ele longjong se Howraghat longjong se na par lo lo pulote nili tum circle office sitame ha phuloni son si nang pon pidet pola se halapo an kidami bang ke nili tum rat tum bang ke kiduk sung do pik an hap an bang ke ani sivet leon bonsi da leun pusita nili tum akona chiwo ji phan ke to ra do pik an la pen hala dak ake the ke ding tum handa nili tum bang ke chichini dun de pin la nili tum kiduk sung alam le chi than dun ji pusita non ana bang ke nili tum jo kaching hon Richard tok bisar alang li tum hanan ta nili tum chini dun at Dr. Numol Mumin sar tum handa chini dun na joksi non an kidu kisung bang alang li tum han long chi than dun bom theklo bosi ta non nili tum han jong si nanglar pi phak lo bulo te nili tum ke ki lu de da rat ki duk de da rat nili tum ko son lo ma mo non ki duk bom ansu se si nili tum duk thu bom po nili tum ke border long si do dun non se tame ki duk sung do pik an la hailam ko son sinili tum halap an pale don thekpo ma na suposi pini bangke na chuning ri glo je ili tum local mesi sar Richard tok bi ke hai pen Dr. Numol Mumin la pen ili tum ching hon tuli ram rong hang sar aleng li tum handa ke chuning ri ji pur ke la pu hen lo je nili tum non ki do bom ason thak thak si puthot bukajan na homosti long le do dun long zon te pusinili tum chuning ri pi ponji pusinang li tum hanang hai glo la si sar nang li tum ta election commissioner asar phanang ching ki pidu nigra puthot ni li tum han la dak bukajan ele long lem pa do dun long thot ji phanang bor i pik tha athimani li tum Howraghat an bang ke katora do pik an hap ani li tum dunik e tasi puthot alang li tum ake hai tum pen li puthot than pathan ponik na alang li tum Sampai jauh Dasar meter bang ke non ke cethek longbong krem kru pen kagojanan la population ang namlo bute 9,000 ba 10,000 la song bang tamen on chichini bang phukwana tumsi sarkorofis methang pata len pata akam hechedam cheklem na pulote isilong logi bang suri siba kamui si halada office chini chot cheklem na munchot nili te maka siksa ke jasemet klehlo no that injir ke ninja tenglo chehok lo lason emilena pabat bang vela ke pakta chekroi dun dipo bang lo ni tumda chekroi dun lo chehok lo seta jasemer bang ke bang suriya munita kiddu ka kisum jitu ke chetheklong ke thek ke rikawi la lupulote apart ani tumke dak border che hoino ongdung dung nonta len patamia di ka vi do piklang lapua hoinang kang do yalam heita dolang la lupulote nili tumke normang ke Howraghat ekhononong ponon ke Howraghat ekhononong no la ekhononong nani tumhan Howraghat mosnang pon de pulote
nili tu marat bangke dakpen ha nogo bypass nam nang po nogo bypass pan ha doboka nam nang po doboka ben sa ko lutu matike nili tu bangke Howraghat lili lo la lokulote bang phukana tumsi dak dam po la lokulote ansu se nili ke papi la pen tu makisung bangke doji la se pininal tu media hoy pen ni ke chuning riglan lo jasamet pet dak 26 nong Dwarbaguri education em Richard sir lapen MLA Mumin sir lapen karbianglong CM Dr. Pildam rongkhang sir alain tumang thong phan ni tum chuning ri padikrim lo ni ri tum phanang lang pite lapen ekho at nong jitu bugajan lang so homesti le ni tum phanang thate anju se dak arat akidu kakisum joy michwat bolasi nang ni tum hoi pensi alain ni tum phanta chuning ri lan karbi jutang asong rongkhang hawara mai pen patiri ponsi pirda langso pathua klamalong lun lama barim chethan chimum patumi padupon karbi jutang asong rongkhang hawara mai amephu randhi rampro kongchun bang langtuk terang KCST ri bangphu bolesor hanse tu chetongdu dongka mung campaign birta life aferanke purborbe report arong nang thân si no ne sing puri e no ne sing puri rongkhang kang pi pine beta la pon se kang ton poniglo like bom tha beta live